show a face. تکنولوژیا هرتم آمورک بویا بو هێسانکردنا ژیانا me. Li îro dibe pirek bo têkiliyên mirovî di rewşên herî dijwar de. Li vê navendê pispor robotekî taybet bikartînin da ku alîkariya zarokên otîzmê bike ku ji cîhana xwe ya girtî derkevin. Îro em li senterekîne ku ewana teknolojiya pêşkeftî dê perwerdekirin û danîna peywendiyê gelvan zarokan bikar anîne. Mebesta min jê robot e ku îro me bi hev re bizanibin ew çawa vî robotî di gelvan zarokan bikartînin. Mamoste hene ev jûreya çi ye? ئەو ژوورە لە بۆ منداڵانە ڕاهێنان ژوورە کە ڕاهێنان بە گروپ تێدا دەکرێتن. Wel vê senterê we fikir weke kiriye win robotekî bin ev fikre bîroke ji çi hatiye? حەزمان کرد ئەو شتانەی کە منداڵ دەتوانێت ئیستیفادەی لێ بکاتن بۆچی بەکاری نەهێنین. ڕۆبۆتەکە تەنها لە بەشی قسەکردندا زیاتر بەکاردێتن لەبەر ئەوەی ڕۆبۆت شوێنێکی خۆی باشی کردوتەوە لە پەیوەندی گرتن و بەسەر لایەنی توانای کۆمەڵایەتی سەرنجدان بۆیە ئێمە ڕۆبۆت وەکو تەکنیکێک بەکاری دەهێنین بەڵام پلانمان ئەوەیە کە بتوانین زمانی کوردی و عەرەبیشی لە بۆ زیاد بکەین لە بۆ ئەوەی ئەو منداڵانەی کە بە هەر زمانێک دێ لێرە ڕاهێنان وەردەگری بەو زمانە بەکاربهێنرێ لەگەڵی. Now we are going to visit a zoo together. Havalîniya van zarokan bi robot re asankarî di çareserkirina wan de jî dike. Amazing! ئەم ڕۆبۆتە ئەکتیڤیتی زۆر جیاوازی هەیە ئەکتیڤیتی بۆ فێرکردنی قسەکردن و زمانەوانی بۆ توانای کۆمەڵایەتی بۆ دەربڕینی هەست و ئیمۆشنی منداڵەکە خۆی و لایەنی فیزیکال و جەستەیش حتا وەکو ڕاضەکردن ڕۆبۆتەکە خۆی شێوەیەکی زۆر جوانی هەیە هەموو کات دەم بە پێکەنینە اینجا منداڵەکانیش زۆر حەزەکەن تەماشای بکەن و بە دەنگی بە دموچاوی بە جوڵەکان کە دەیکا سەرسامن و حەزەکەن زۆر لەگەڵ یا پەیوەندی بگرن ڕۆبۆتەکە پرسیار لێ دەکا وێنەکە پیشان دەدا پرۆسەلیش ناوەکەی دەڵێتەوە بۆمان Robot bixwe raporta dêwa heye xwastî eger raporta dêwa alîkare çareserkirina van zarokan de? ریپۆرتێکە کە پیشان دەدا ئایا ئەو منداڵە لەو بەشەی کە کارمان کردووە لەگەڵی پێش کەوتووە یا پێش نەکەوتووە Daro tu dikarî bo min bi Kurdî baxivê? Slow. Charlie? Bijît. Li vir min xwest ez jî hinekî li gel vî robotî baxivim. Tu dikarî hestê xweşî û nexweşî li ser demûçavê xwe diyar bikî bo me? Yes, I can. Ev robot zarokan fêr dike ku çawe têkiliyan deynin û hestan nas bikin bi awayekî ku bala wan dikişîne û hesta ewlehiyê dide wan. Ji bo dayîkekê dîtina zarokê xwe ku nikare têkiliyê bike êşeke bêdawî ye. Lê li vê navendê teknolojiya dixwaze wê bêdengiyê bişkîne. هو وضع لابني انه هو عمره Derbarê rewşa kurê min temenê wî wê bibe 5 sal. Wî paşketina ziman û paşketina zihnî û paşketina geşedanê û şiyanên peywendiya civakî hene. Min dît li wî welatê ku ez lê bûm, zêdetir giringiyê didan tendurustiya fîzîkî. Min heman derfeta geşedanê nedît ya ku li vir heye. Dema ku robot dît, yekem karvedana wî ew bû ku xwest bizane deng ji çi tê. Bawer nedikir ku robot tê. Dema zanî bala wî kişand. لەگەر مرۆڤەکان ناتوانین بە ئاسانی بگونجەوە چی لەگەر ڕۆبۆتەکەی دەگونجێتن لەگەر هەشتش دەگونجێتن کە شێوەی ڕۆبۆت بیتن ئەگەر سیارە بیتن خۆشکەشی گچکەشی هەیە زۆر لەگەری دەگونجێتن. Armanc ne ew e ku robot cihê mirovan bigirin. Lêbelê bikar anîna vê zîrekiya destkirt pencereyekî ji van zarokan re vedike ber bi cîhana me ve gav bi gav. Xweş ew ê? Baweşeke me dê? Dibe ku bibe cihê pirsêl cem we çawa dibe ku zarokekî ku peywendiya wî gel dewrûberî wî zehmet be bikar be bi asanî peywendiyê gel parçeyek hesin an jî robotekî durust bike.
نهێنی دوێیەکێ دەیە ئەو ڕۆبۆت توورە نابە ji dubarekirina aciz nabe û tilî tevgereke ji nişkî ve jî dernaxe. Mane wiha ye? Yes. Edlîn Qasim Rûdaw Hewlêr. Welcome to Doll.